Rodi buapar koni takanedza ka the Black Couch foot. So namsirina producer kana DJ. I think rina DJ ndine ndafudivez as producer udorivudza rono vavukati. So risati jena why nani kuri ndifana na Miggy. Niyafana. Ngamini. Ngachipatu. Straight. Ndifana nayi. Ne. Awuna nofana. Asikona the straight. Emuna. The straight. Hi, okay. Risati jena guys. Ndachi kasifuna bana ronchela ile intro ile anile la roka adoridu la nuini ile alina chimisa ka nditege if itege kame yitwa nganyela tege yitwa mjele ngwe Brian ngamfimjele ini marine ikono iroti ndi yanu zino ndito kono yamba mara voices ngazifana obye itandiphe voice yanibvisa yo wagwan, it's your boy DJ Blvck Zee. Yo wagwan, yeah, it's your boy DJ Blvck Zee. Le rola do ningen ko imba abala kadoridu abe ndolo lela leader ela ntiore kadoridu ndolo ro de ringo una beat nya hey Kingsley yo wagwan, it's your boy DJ Blvck Zee. Sure. And going first. And the rikabela zori inifana ngwane zora nifana mutu. And vena bzofi nifana na maestro kana mapolisa. Ndizondo ubudziwa. Zvino one ndicho nzanywa. Mara netizibone. Ni mara watu if netis watom obviously abana wana ngono nibudza anfuri ndiyo ngomara. Kamus. So anti vena ita fimi pick mix nyana na re. Na mapolisa. Actually ninga dire ndifana Miggy. Radi bzo ndifana nyo. Vini ndifana na chifinyi chino King Mudau. Yeah, so ningari nchinya go join a game maybe obana tuve vani inspirana uri ni tomo itantu za muzika kana nosko toma ngaini mune ndichitoma zodhe them tweto uri nditoma uba DJ ndi Fistos because Fistos ndo aluwa oba neighbor yanga actually makwarera. Yeah, so ndicharuwa ndichidivona mtu nga Fistos ndichidifuna muzika ndatoma ndi mrapper zodhe wote nachifinyika la mrapper APZ boy. Yeah. Oh no kopera V-boy. Yeah, no kopera V-boy no. So avori tizikoni ndozipuri ndikotokombechedza tizikoni mara muzika ndiyaufuna so ndanora ati divi zwine ndangaita ka within the entertainment space umpesa but ndiapo Fistos ndatomosedzera yene because ene mtu aneba popular kwa DJ around Makwarera by that time. So yeah, ndiapo enda pesera nduko decide or era nditoba DJ once and he was the first person ane ndomu texter ndiwo mudzo ndikangoba DJ upafo yeah ndaba ndoto. Okay. And then nika muzuri ndieni ane he was big at that time. Zvino ngofunga unowana imwe DJ yakwine ngange Makwarera zvino tizino Fistos ringasichambala ngoro ntovesa based ngeno Gauteng. Mara auna mtu anene ngatori mona moka lane yawe ininka lane yanyi yanga ndindo ya Fistos yanyo kaya tsiniana Fistos ukayawe ukandira peni top 3 Makwarera ya bathu va Makwarera wose vonotodzura wona vonotobva Makwarera as DJ Fistos number 1 na ini nodikatera api kadumbura ri ngodumbira ka number 1 number 2 ndinne number 3 ndingarini kabatu azuzo base ka popularity kana ka chanda Basco. Number 3 ndingari Basco ya ndine mtu ani Fistos Basco ndone watu wane validza ndafushe so nama utoduma ungange Makwarera marakoni ndine nakwamba asiri kwambori unaona wa popular na wana chanda tizino inara ningo techeresa DJ una zvine nafuna utecheresa DJ kutamba umpesa havana ngawanore ini DJ dzano dzine nadzifuna sidzine nenda dzifuna inini vanosedza zvano nichiro mtu blind na nende vanosedza zvanga so Fistos na Basco ndivone vane validza nenda pfuri ndofushe kendinya na popular mtipedzi ngana Fistos na Basco ana popular ndinyi Makwarera ngari pungo
Okay, jamudeni asina or chance. back straight hi atingorana chanda Andisiraro kwamba. hi Okay, ararikura songoni lwisa bopungo. Yeah, so ndiko hangwana dzi intro mamuna. Rina Blvck Zee Blvck Zee ndinya adzonzori dzina lanu la kuma ndilipi rindiva ngaini la tag yanu. Blvck Zee ndi Rolibuwa Singo. Yeah, zvezvairana man. Rolibuwa Singo ndi pamakwarela. Yeah. Ngoita mini kuchironi. So zvino. Ngandani muzika avo. Anda muzika ndiwojena chikoro. Oh, okay. Yeah, ndikojena chikoro ndistada political and international relations Univen. Oh, never Univen. Yeah. Okay. And then wait, niko studies of political and international relations. Oh, okay. And then nona renikombra wo kani nikonyagori ningiritya kamuzika ni generate kantu ka political. Na vanje vonodawo vaita varisha vadzi forex vaita na politics kamseni yagori cha. Yeah. I feel like ndikoto generatory nende mtu anendifuna ndiwo persa zote ngombesa and politics ka field ya politics una history ne so growing up ndandi mtu anendifuna badi suzwadiva zwakale so ngombesa so ndawana chance cho study a degree. Yeah. That's when they decide ngori ina history ngangomo erandi jene khayo but ndo imejanga economics yon. Oh, okay. Yeah. And then reka dzile zina la Blvck Zee ilizinelwa likubvaga zvaudi because no amboni Rolibuwa so ndikozama mecha okay I no feel dzina lanto mangazete somewhere so yene nilibvaga la Blvck Zee. So ninga explain azipi the Blvck Zee no you want to libvaga. Like and Rukanda. Zee iko baka ka adfuno liambelzin. Mara Zee hi. Zee iko ndachitamba boda before ndichijoina muziki. Yeah. So ndandi na nickname yono Zikido. Yeah, so Zee iko baka Zikido. Okay. And then while ichingwalwa ungarina zvino ndilozvo flex asi black ya normal ndela ine yavana BLV CK. Andako do dzina langa live unique. So rino yaka Instagram ina ine na vanori. Feed this user is already available. Andako do dzina langa live unique lisongo to fanavo na dzimwe dzi black. Okay. And then numbers rino thoma nga nthani ya Fistos and all that. But let's just go back. Nitombudza like Jenny atori nditotofuna urova DJ rather than uva mrap ni Blvck ova mrap. Auna zwingi Fistos like Fistos awene mtu anenda ndichimucheka ka teo vasichava around ovonova ngangeno and then ndichivona kumbona adzi house 22 na mini kazi Facebook na mini ngombesa so zila sunda fall in love nazo. I remember ndikomtextera ka kantu ndikumudzore ndikangova DJ na mini ari doamba ndichivuya why kundire ndichivuya ne why kundire ndichivuya. No, ndichimutexta ndikangogudisiwa ambor any problem was you around but ngaezo futhi udodova amba na nne ngaazo richivuya because utonga mkomana kha nne Fistos. Mbesa so yeah ndiye auna mumthu yang inspire ndijoin music. And then nozitomanizwa ba DJ 2015 ndikawale mumu kale blind ndikale straight. Hey, nerosofunga ndi vathu those toma 2015. Wait, nichitomo DJ anani kozokuita music pezi kana hauze zoto DJ anga nyimbo dza vangu kana ina kudhibika wano. Ndatomo DJ anga 2015 ne. Ndatomo producer anga 2017. Yeah. Producer ndoita mini zvauti. Ndoita beat. Producer zopambana. Unadzi producer dzina dzikwami chitu. Dzishumisa mumbulo wadzo dzabvisera mumbulo wadzo kagara actual producer yaita zvine yakuita zvona avana producer inodzora studio yabika muzika umpesa so zofambana mara nne nditodzora studio ndaita muzika. Okay. Muzika unoita ndimi ni manofokaza ka piano kana female house ya normal. No ndita muzika zitobvora ndojena studio ndikufila mini at that time mara nichanu ndipyo zvinene actually norina piano yodha zvino ti so ringari before nankuridza mini house yene ya normal kana ndachiridza afrotech afro house actually ndi yawo euphonic ti yabo shimsa wait euphonic na shimsa badi zisusi na black ya euphonic yoyesa deep mpesa ndiya makuwa. Okay. And then vathu vale no shuma navo ningadiro thoma ndi vapyo like matomoni yange ndikadiro thoma ngamba ndikototomo DJ. Yeah, ndikotomo DJ up until 2021 kana before COVID but when ashuma now before COVID ndikototomo DJ azwadudi ndotoma na Huli DJ Huli ola wa Oh yeah na DJ Mams so
rari vararu uri ova na Residency Jerusalem ndione ye ra guda one michini rote phala Jerusalem. Yeah, from there yeah ino resident ya mwetu. Yeah, ndo na resident ya muba Koroni na muba ya Mafikeng. Nethito resident ya petu ndanzuriwa. Nda relocate ndadzora Mafikeng. Ngoto vachikoni badira buke nichiba. No, ani professor you are resident tinya. Ingasifane bona ya msono kodda chituo. So anyone kodwa na bugasa resident. And then benefits zone ndizipi. Benefits zone. Ndo tomanga chere. Wani kugima benefit. Acha dey yayo bana enough. Yeah, that's why you need to relocate and nditobva. Because ndo bandi Pitori ndato move and ya Mafikeng. Yeah. And then benefits sazina kunya gamba. Benefits zowe resident DJ ndisipi. Ngatori mini. Ngasoro to vana benefit njinji nganda a platform yori namse batho vachida kamse ukoda company kangu u hosta something ni akona nive na interact na bala batho na mini kana maybe obukwa artist na mini ndio nona kona wana connection because chimwana chimwe chidewa chikorani wangaini mbesa oni wanchinga ndini if mean manager ya entertainment hapo yeah. Okay. And then kama twane ngoro nono shimana aboti could be Venda kana ene pa ndi wapi watu vanenda wa rate ama wati ndizi go to za serious in terms of music na chanda udidza nichirushu man kwamba meni vanendo meta music nabo yeah kama nono featurana nabo na mini kama ndo featurana kama nono wa producer mtu anendo jena studio na enda spazori ndo fushene ndi maitere wawe. Okay. Yeah, I feel like nina singili na eri yeah ndiye no radi mapezi naona na maitere ndio no ya pets. Okay. Yeah. And then kauri ari mbore na ita na maitere wawe like wani chikori ndiye na utine ngari ni rate because ndo ibona mara round difana dzimwe dzantu kana ngorofha ufimi uyanga ini na daranga maitere yawe wawe ngazo. No, it's not about that. Nduri yawona energy zo click in studio zwithu zwa itea track ikubva yo felela within 2 hours track yo no felela aingo ṅwaliwa aingo itwa mini ombesa amba ukudishuma zimbanje hapo zwe yevuna rino zvifatwa plus nani mrapa also uri fimini uri demo mbroni songombula nsongwana pasi freestyle mapungo sokodia zimbanje ndazada imbanje ngichila chipinga ngachila chipinga nazvino tidai abe tusararita abe uita prepare so the question yakuzvakaona ngamanda so if nikokona mbora dzimbanye then tusaso rimbuso sokoda then they try maybe in the long run so ngozibona ntsongo try why at the net die marimuna okay maitelo wakuda akuda za roast agodera ngum studio za roast studio shot ya dera mda atobuya studio avia na real afando pedza beat avia na real ngobia na real ara nikorara there and then music video la ndo maitele like would you say any music video plan wakana usko jwa the clip zamsini pe tuna mini cause that ko ubona la music video wetu one wa plan wati it's just that zwitu azungo chagawa according to the plan that day zwitu ndimi ndichelede no amba tsoko vana vhathu vane vho mbudiri lichedzela mbesa patela ari kuitoda vhathu vho lichedzela vhaṅwe vha tshi konya go thusiwa ndi vhonyi wewe hemun abetu rodzira liti karo group ni romti asadini auna dzena oto vana vhathu vane bombo diva sa ufana vhathu vane vazana we vha khoti uri shute navo vha khoti vha pulukwane I think vha balelo swika chipinga tshi khou rirwa dzi venue dzi tshi vho soko thoma soko baiza so rasko decide ra arina mbere shoot because tenda the main act zion you know all music video to shoot wa duality kanju to shoot chimwe chingafana and go to ambori because ulimbo kanju about 4 minutes ni anoya shoot music video wapira into duality music video waje 2 days kana 3 days ko shoot 4 minutes zvichiko bva ka location tina mso 4 minutes ani koto yo shoota au koto fini ngo shoota 4 minutes ngo shoota dzi clip dzine nitala zo shoota say Venda na to wana pa PTA shoota kana yeah okay and then ndikamba kwatu no shimana boti
the rato mangela tegani ori vimini they do futhi ndiye umbule. Yo, wagwan, it's your boy DJ Blvck Zee. Yeah, so Kaila Noshmana goes but yeah. How is it working with that guy? And of hey, demand work on that in terms of chipping and not to write this on like la track ratio masa tutova big. Yeah, I want to blow out ngachila shwenga ba blow up ngachila shwenga mara asa tu akadiringezo the one I think. Yeah. So raishume la treke yaweza kuto refusha ne yeah then rairicha chiricha nenda pfonga re treke I work yeah but then ndina strategy chinenda chishumisa sometimes ndajia ndaita ndamastara nyana kupati nyana ndajia ndabvisa ku clip ndabvisa snippet kwambo the trend awo tokla ku snippet ombesa uchi trenda rato force yore record foot ela track so zwajeshpingo record foot up until awonga acoustics and poetry I think a day before acoustics and poetry yeah una rems yobuya una rems achiuya ndakote ya studio na una rems ndikote ya studio na una rems abako buso ndinye mu mthu ane ranga mu GR studio naye nenda re ranga jia guspa. Wait, so ila track no ishmana una rems utoma before na gusba? No, ndo ishmana gusba utoma studio changa then yabaisa kumfusha mara ndavisa snippet but wawa kuchifuna ndafeso rmen arto recorda foot yeah ngombesa japo una rems yabakubuya achibuya ndari rabar kote ya studio then rakonofonera gusba ramjia then ra studio ndiapo rashumela track kadoridu rashumana rotakalaro and then nishkori na jia gusba na jia una so ila track india nyo of the wood ipia eni la ya adordu hey adordu ndi track yanga yaete yo baka project yanga ne but then gusba awako tiyo release a project by that time then aruko itodori iweka project yao uko itodaga no kuirenga abazifanya not irenga aruko itodori iweka project yao ndi sharp na zona ndare aichio sharp mara baba na ingwe delay ukatine say disclose mara so jambore ore ndoja 70 energy 30 just not disclose it mara baba na nyambedzano zera nyambedzano in terms of percentage mara how is in terms of the percentage auto badela once off why do you do that and then so you're already so ela track you're there blow up blind nga ipia gusba awanapo indi na for umfit mara ofuna track yanga nisompa yoni no kana deal yako boundary awuna anti no umbula ngazo izo sure ni track yanga mrawo no azunguviya za nende for ara track ikotiyo ya bathuni and ikotiyo baka platform ya right khaive ngombesa ngawana uri araiva ibviswa nga nesa do blow up ngandira ya blow up ibviswa nga yene munhu ngombesa mara zvive pituti because gusba do vaona richisecha gusba do una rems do ngozibona iso track ya gusba nendi so ndengasi market esifunda track yanga ngombesa mara iyawe ude marketa usumbedzo ndiyawo ngombesa sure nendi do dito iposter there and there ngombesa sure ngamuri nanonge market la track ndi market mara ange maketonga ndiyano ngori nansichena zichelede nanono sena badilo ri nije track badilo nganyi mara veromba so badilo chelede atungipona peni so uko ita abe they have number 1 ila AP so naanza kwa wana na pay nini peni ya mini tendi chiona pendi kwa na peni ya royalties wani wait the royalties diponi azikui gusba akono ni pakela wewe chinchini yako ndonipa distributor ichi decided the budget according to the way nesuzo bangayo dzipambire neta split sheet naita zvono ri ndi wana 10 ngori aichava khanne gusodwana ngorero ndiyambe percent ne percent phase is the thing mara ndizo ri ndibgaiti kana mini ni anokoiwana ngela tinatoamba percent ri anerona zvonanga so who knows maybe gusba kuni kuramani wangu wapa 50 angasimpura udo umpurisa ne only for 10 una rensa pa 30 ozikonisa nje the way yakononjera ngeluimbo angotonjera utonkumbela ukangori aje track ibe ka project ya ri do shuma imwe track deal ya we ri do shuma imwe track
yava ka project yanga zvino unoishuma tereke yone ayangoishuma ngozvivona ndisangatemba mutu mamu azvingodini zvithu mama arali koraro azvive mbiloni sure zvamuzova zvikunivaisi zvitori vana kunyangoziva mbiloni atangoziva mbiloni project yanikodarini yona zvazvinogodobva project yaMajesty ya ungaseva project yaBlvck Zee zvamuri kuzibona mboshava nachelede chede fiyo chede fiyo ndikorazava nipfesese ti ore ningoshuma na muthu namupa lwimbo ari doshuma rothe nisongotemba mutu ziratombo mani mara tingoluza di ngori ngwana dzi royalties man ngori ngwana dzi royalties beside zvezvo namusindarisa kudziwa ndadzofanisa ngoluza chete okay and then would you say oita ntu o player party uri nini ve big kana you were big before no ana blind ambo no dumo mpira ti atingodumo mpira una platform kulani yopira yanga but ango player role ka career yanga ndiro nina ngari ini nosika yena ro blow up as a straight na ri wendi Blvck Zee enda zvipfuri ndi Blvck Zee like awuchakunitwa gig usina Blvck Zee aichipede snap Sundays usongofi Blvck Zee card atidivi man I think last year ne uchibva kadorido no way before kadorido uchi ndichiwana DM ya Junk Park ka Instagram Junk Park ndi ya Majesty yeah uchikofini mini ukopfi kandi host the Fridays za Junk Park wakunita Friday resident yeah ndiyo nenda zvifazora hey utonga muthu ukotomumuva zvino nichiwana DM ya Junk Park ni wanongo DM wanganya ngaine Majesty kana una vatu vaone vane vatoshimoto scoutera Majesty I think ubona muthu ane uva kudila naye nelantu mara obviously naye zvito yo run through ene uri una muthu wa soso amba ni ashera ti ndiyalidza ngamanda na chanda chulu asimafunga popular race nditwa kuzibayo wende voduma ti when zonzo already vana gosba tiri kotrava apereka tiyo sotala murao kwechenza panda dzo sotala murao auna kwala ukati yanga na gosba ingatsive one very sharp okay and then ndiri nari ningo perform ati ndosifazore ya apo ni una buchiro ningo perform live wakutotangana mini hey uzembisana naye ngona crowd ichikotakuwa ni asifazore ino ni vako vibe ngori muzika muri nyimbo vazidiwa ati and then anachwa chine DJ abakotorwa akorwa nyimbo dzobowa ngona Blvck Zee so dimano dza nyimbo nje zina rizidivi at all mana votaka vatu vakodipira kana makwato penga we noridzina lawe litwa na Chileme okay lana na Chileme usika guys zvino ari kuamba so adiwe man tovori sizvithu zvikaini munhu ningasizvivone so atidiwi ndingazvipa okay and then ankwamba zori Majesty kotoda na project the project then ara kwe expect the EP kushuma EP zvino iko chuma kai studio changa tenzo na studio ni munhu nayo dakali chipinga nikambo zori Goosebara mufone na mini so vadaka inenge validza one vaimba one Goosebara mamu wachikati chama Goosebara ni ashawa ni tetemela ndikotetemela mini why zvone sikorana ka Goosebara okay ari una remza chidoimba ango the studio changa daka chimwe cheraya cha comfort cha Brian comfort mutha yeah okay and then ka EP koda na Majesty like wewe Majesty yotomali nabe ori ramba na ru ori Majesty yotomali March this year I think so okay and then how do you feel nina a female artist sort of ka group yan ka draw yan I don't know ati the my ngazama antu va certain ori so do right in what sense no ori rido chimbira rido konochimisana nami no nkofanga ndeni nakambori I don't know like ntonga that's a dude no nikoibisana mara arobva kadza good so chachu ari kundeno wopolowa zvino ari fundiro wopolowa ambanan yeah okay nina female DJ zvino ti artist izore ndimi mtu dramist yararo so ningopfongare you've made the right decision ushimana ola mutu and then also nalo stereotypes no skambo fe vafumakadzi asi vato not vafumakadzi the female DJs asi vato vane vatori vaita zvoto mangadza avo staging although nombona ru akuita zvo blind band so ini uyanga ini before and after ningare ningofore ushimana izdoita ndizodonisa somewhere
Like I feel like vision yenda ndinayo for brand yanga ndikofanele ifela vision loshuma badi angeka ya Ru na vision ine Ru oba anayo for brand yawe ro ri chidzula pasi after performance ya shio thoma ri chimbo diva na meeting wori khato number 2 ita duo ra wana uri ndi zwithi ombesa ndi hapo ra decide uri arjene ri vona ri tsema. Okay, and then if vision yakamba ndi vision ifio za inini to dana ripfa ngasa no ndi vision ura ndi tino vision ya na vision yantu dziva dziko yelana so ndifio vision ine na une akangodhiwa naone na une nne ndakangodhiwa na ndione inyo dhiwana niga arite Ru au na umwe ndi international Ru asongombudzi yeso so ini nyagwa international ngosibona au na umwe okay ayo travel alifas okay no wena tanto ningamba zo travel pass no na travel say around South Africa besides Venda ni into na Gauteng obviously because ndio ni right there was on ni na Majesty no right not ni yeah Majesty no diga ni no rizone Northern Cape Pegasfort norenga nda Gauteng ne yeah nage ndia ngwame naga ine yeah dala na manager mtu around kwetatu so mbuzi ndo uko manager ni tena cause Ru or auna manager auna manager so that manager mama as manager sure okay and then outside South Africa no na perform ngopete maybe around enepa Botswana Swaziland Lesotho ngangomu enepa yeah Swaziland na Botswana last year mara isatuba duo ndichikadhiwa ndote okay mara na roba si at all day yeah roba si nani ko perform nani ndote and then Ru ambazori ka vision yabewe ina kwa ano to vusurudza zwa the north Ru ambori oba ana muthu baba naye ba separate for these reasons zawo and then nine up natakala natakala nikaifori kwa gembuzo kai niyo na mana dala bidu okay so nine na duo yan obviously muthu wana ndazi na duo na chiriza nani ndachiriza ndoto himuna urengombo Ru kuri zvipera achenda na duo ukwamuna na duo yanyu enda ndotin hena nikulidzawani uri no vaisiwa naini ufana na msi ene yabaone vosuzongo chimira sharp naini na vosuzongo chimira sharp cause uri no break up na watu vena nchilidza navo and then na tangana nenda ndisina duo zozetera nani ndoten ndikufuna ngotuma zara zvira udawa comes in not misunderstand hi don't misunderstand right ino iko dropa rikozishuta sa rodropa nantiyadzo so zvikoita uri hoyo asipindure mbuso dzine dzopindura otomadzivona so rikoshava zvinonga zvezvo nezina do it's just that by that time ndatova ndisiyoka space cha sharp umbesa and ndandikangokuita music yeah because of zozo zvazikuita vichioni yanga by that time so ndambodhiwana Ru and zva revival chimwe na chimwe ubva matomono rwaendo toma ujana kamuzika na mina that's when she decide okay randise panda nejen Rundi dembelanzwa with odani vusurudza nyana because this also when I was posted or to think I almost quitted music at some point so not kuthi umfethu wakurotangana na mina abana bathi how so personal and zvichikotoma affect na muzika yeah na muzika mara zvikomana navasidzana musi hayi azvikomana vazana vatini vasosvika vazama vaisa okay hai rekotenda mara kani musidzana hayi zvasakwama namuza mara yeah mara Ru achidai by that time I told ndiumbulu rewind toma and can the music is yes ndizuzne I feel like it's bigger than me in a sense yori arali iduo yorali kwamba zori na team around rine ne ineyo team uburoto hayo bukharine ombesa na maroto ni hana rari kama zona but kana na maroto ava ari na maroto kuto ambori yeah uburoto hayo kana zwiliwa zwabo zwiwa zikharine ombesa so arali reduo rokono rithole bathu vane vakho langa rine
Skwamba zorezo, so it's not just about us anymore. Zuko affect arandar ndikodicha zu affect na wangu bad. Umbesa. Yeah, so so you say now nika stage ni shore ni shapo aranga the first if like mfeto resto rungwale dzi RIP mara oda zwe zothoni so nkoto zwiamba Nzembe so awona po ina dore bo Blvck Zee bo risia nga nthani ya zwinwe zwa ku tangana nazo vhutshiloni not really music tranga sto completely sharp mamna mara dona ndi ndo mara ti at least ni nkona ambora honestly cause not vhane ndi ari khwaba na vhambora ne ndo tangana zwi zwinji mara bo ndinga story ndinga dzhia vhutshilo hanga na mini so ini nono swika kha la point ina nga ri ndinga nyako dzhia vhutshilo no ndo ntombula ngazo mara ndigwala ndigwala I feel like mtu ane anga dzhia vhutshilo hawe ndi mtu ane ni khori nyago amba dzina la muthu mtu ane anga dzhia vhutshilo hawe ndi mtu ane una chivindi ngumpesa atikolo uri na gwala line lenga dzhia vhutshilo halo ara njopa ngazi dzhia vhutshilo halo if nkora then maybe ka diva safe ka do na muzika wa a uno ndituwa ndichone and then idwe do you ever think or it where shitonga ifimini Black Motion cause abona dramist which ka diva na afina small na mode so wa chita dramist mwako DJ so ningarela zwo drive wanga zona veni chistoma utadwa wewe ndi Majesty umbesa andikoamba atikodo nengo starutshedza sharp okay in a sense yori Black Motion ndi Black Motion ne vele vangavo pave ndira kana bo thoma zwithu umbesa mara nga story reach zwithoma raro sedza uri Black Motion maybe ru achithoma career yawe obosedza yona mara nachi reach thomo shume ndazo tingo yanda sedza Black Motion isa santu South Valley ngari vakoni va do inspire for zwine va ita we nite zwone umbesa cause this okay and then ritikamba za manager tinowanedza uri demand manager just smile chanini chiwa china wangu okay tia do say otonga chiko de dismile out it mara ndito ritikamba nga manager hapo we ndanda nabo I'm sure road manager tinkwano ndi manager wa wantu wa assistant yash ndi assistant ndi uka team naye uka team basa wakoora guy awuziva phungo yakazi yerede ngama tiriya go motivate wabona ri awona mara ngazi the job ikasakola awuliyo that's straight so wewe ni sina manager zwavudi don't you feel like so ngaba queen kana zvaleludze if ina manager kana choose ke ni team yavori like komlore muthi ya manager so zothe zine ata number manager na rinesa artist roradi so manager asimafungo zikori ndokujia manager kana riko decide wana manager utoya go meet the qualities wakuzva basa umbesa and go meet the qualities and a manager utoya vakoda kudoita so zine rina rikunozvita umbesa so richiva na meeting naye wotothoma ukuti ribudza zwithu zvine ene angazviita zvine ari kokona zvisvikelela nga rine vanhu umbesa so what's the use yori regie manager others sokohola mara usina zvine akuita zvona akozikodzhia dzibooking dzine narine rado dzidzhia nga rine vanhu umbesa so given if mean history ya Ruti ya King Ru so don't you say in that fear you're real you never know ri kana unoto ndaluchedza zvote zvoitea ukamrawo even if on ndaluchedza I'm sure if akwambodamba side yawo obviously angasiambe yavo talita na ukindisi na mini so inani na fear you're what if la zvoitea uri zvoita uri separate na vala vatu zva image out of nowhere zva zvoita na zvino nakaveyo neti yofi tivinda dzwanda umbula ngazvo cause nandisokopfuri nena ru tanga I feel like nena ru ndi mudzimu isimo umbesa why niko panga mudzimu cause performance yoto thoma risongo practice roto amanga mulomo yabe go clicka so umbesa ra ru decide to number rabadura number ra kuita zwine razongo zvilabelela umbesa chimwe na chimwe vandu vazikupfonga ri chiko drive nga mudzimu so ara mudzimu vakufuna uri iswike 30 years richa rothe this week umbesa ndana mimwe 30 years from today 30 years yevana onya
No 2000 mini. At what 2000 mini. You know this. At what 2000 mini. I don't know. Zenda realize you know nizore Venda ziri kuchiniswa ngavana. Zvino ndozo realize. Ugulba 2002. So ngozivana ndichivanuza mimwe wetu ngotenda. And there's no dingo phano ene na zvino ndikupfonga ndingasitende. Ngorbe. Nibona ngana minga. No 99 at least. Okay. No 99. No reckless. Somewhere there. Amara no 98 but 99 uya mrao wange. Udange no kari naka 2000. No 2000 ni. Dari mkarava. Ngore. Hey, I hate you. There are interview. Yeah, so if ever push comes to shove, asikuitia bazungu zwitu na separate. Na row. What's the plan from there? You wanna go solo kana ndorano radi fimini. Ndo wana ingwe duo futi. If you are fade and wana ingwe duo. Mara ingas fade. Yes, it yeah, I'm 100% sure. Not any certain. Not ya dzinganga kana kizikirike na rabelivo. Ona zikirike ko rabeler ni van. Okay. Ingas fade. Okay. And then biggest money you've made is some Majesty yebga. Niyango phozori ye ruwa rubudzana ifana. Ru amba mountu. Amba mountu ru. Ndikufuna zone re ya ruwa to dropiwa. And then ningasimfonele zwi. Amba mountu. That theory of guy. Can we touch on the side in insa kwana je. As gonna say. And abakwamba zori uiva 50-50. So nyore dazori ini biggest yena itandi ndiya kumana because ruwanga kuzvifera vatu. Arinoita chale dengana iwe. Inobona. Nebwa yeye. Ha. Tik challenge kanenga vaisinjika ini. Ai karu nenzo ngumpanga. Netyo kama Majesty. Yako first Rono panganyana something. Okay. Ila 13 I wana nani wana ga. Why ngoite susune. Somebody 30 ave ruwaso ngamba. Neto ngori 30. Nimuna ndori 13 nila ina nani wana ga ini vuritso ngoite zo. Somebody ni chidi na wana. 13. Ru sorry ngamazo umushumisa kachikwekwe chako. Oyo twambe ine mu confirm 30. Ruwa kwa hana mbo ndi guy. Dana I confirm as no career. Don't confirm chede muti. So ntu chedi na kudzwana when it's split 50-50 mara. 50-50. No, ndikota mburi inyanga yo sara after no bad team na mini and all that. Auna mtu ngo akosha rodofi Zee finyi Blvck Zee all chede zanga na mini. The Majesty on top a company. So and ka company una CEO na manager aba urufana what. So you know what company so the company ni register yo ina paperwork yote ina washumi zazo komburi ina washumi narner washumi roto sainiwa under company ya the Majesty ngombesa so nena ro retro babashumi ngombesa sikomburi toona ni ora sa ka level ya bashumi nothe ine kanona munhu ringa solo fana vangu bashumi mara kai ngavewe ngachavewe ni wabantu ko fana mara urosongo nazo ndiko shaba minina ti shame 3 years from now Majesty keleko performa figure Ibiza ti avya da nishitotsa or time avakotuma na fichere zori hey na lemwe Blvck Zee aja 70% nenda ja 30 uzibona so niyo dive vanepo zinori watu vakofara na shapu nani kofana 50-50 and all that rofara na shapu ma chede mona moko wana inokumufusha Aver do faziwa. Aver ngori no kwa nenyo ngwana afu kana mwana moko ora afushe. Azamo ruchero zvifera futi. Unzupela rimi. Chichiri ngwana 50-50. Namsamba zoezo. Nizoezo. Ndinyi basa nge. Auna basa. Ya register nganti ngayinot. Okay. Hai arani kora right. And then zinala Majesty lovage. Ufilo da 9 ilizina because also tijno mwana mwachi kwa this is now lava style tio pare sati lava safi hey ni kama ami dio zala Majesty la dana ne maralingo dana in essence yori rotera na madzina ane akwamba sosti umbesa manangolano no sheol dai nangantu ito wangu wandeni ambazi pe ai Abatu tuzongofonga ndiko ralisa watu. Niyo ndo diva udziva Majesty, diva bvapasi because Majesty rotera roda na mazina ane
akwamba susti ngombesa mara yelila the Majesty lesa tubaona ne then ra rodzula ro sengdzulisa madzina raona ni madzina ane a all over mona mwe wasokolishumisa ka Instagram mini ngombesa kodwa dzina la unique line lido liko amba yezusu zote ngombesa then rote rat yore re very ritode dzina la unique adana lawe dana lipio chambula me na yora chambula tongo bzofinza ngwana na le amba chambula utomba ngo chambula then nenda ndadana langa ndichidana langa ndi hapo uchi feel kwine ndile langa rajelela as ango wa disini yanga why do you go to ndona the ango wa disini yanga yo wa disini ya rot okay and then nora niko performance Majesty ndigaone or biggest event in no performance kai Majesty zwini I think ndiye mlo unaona performance Alexander yeah you're big in terms of what or what wewe baonekana in terms of cherede injury ngombuza cherede injury big ngomba no sidza cherede kana no sidza no ndando generalizer so inopindula ti nena ngomba in terms of platform na line up yaone so but wewe ku perform alongside wewe I mean yeah all right and then nicho perform snap Sundays do you feel uri like narnere bari bathu bane onamwe mtana ukambere ndo perform ka event ya big ngantani ya abo Blvck Zee babaone yeah sina sonde ndichulwane ndi event kulwane I feel like our name event in yeah refer sense of belonging Venda ufana snap Sundays yeah and then Fibin do you feel like muzika wa Venda uko lenda as it should kana ona zwine zwa uko leka in terms of genre wewe zino so ba ushuma watkane and then ndiko totaka va ko tomo divana business side of it because it's not just about releasing music you need to know the business side of the industry ngompesa so uko shumio and like msingo shuma junk park ati ni mishine nangare no pick up from environment ya hapa non PTA so and then ninene fonga ya adopt wa Venda na would be like a good thing for the industry shumio me ngeno shumio not rutamba ala tukana kwamba in terms of studio time unit ineva within hawa watu vane vavangena that's why nchiona music wabo that to pick up zoko drop na mos yes dorbo stock ibonyi bako ipushela album ngombesa ara ukopfi ukoti wa studios no kare cha bofoka ngombesa ala kana ba studio abana load shedding wa wala zwine bako wala zone ba yachimwe studio abatodoima ngombesa that's why nchiona rala watu kana na muzika munji une aupeli vangabvisa album every week aladkan ngombesa just because of the way ne bashuma ngayo na the way ne bofarana ngayo so Venda uchinezela zore ai tikango shuma nawe ngombesa and ndizone zinezuko side some raw blind do you think Venda unavla zore ro raliso read artist nda ndikomlo ni feature ino raliso na tomoso konkhomera ngo pfonga ne kamsindi khadiba pasi kha ini zwine ningo za mambo ringa phono zwingaba zwi because ba pushana both ndizwezo na macho tonga Venda ri atrelo tonga mara ringa zwiya kha zwezwo ndo dihudza mara zwi necessary because at the end of the day ro tere benefit ngompesa just that baba sakobona nga ndayezo ngompesa baba kubonera nepotsini right ande mchomelo mona and then would you relocate to petunanga PTA kana nepa Joburg or if other ching opportunity chori ini dani beninga ngeno into ben koto shuma entertainment industry anu ninga ngeno na nasi ya Venda ndo lisia Venda totomela Venda zwezwi no why not no junk park kana no last year ndiko tsura Pretoria even na zwino ndikadiva Pretoria is just that ndiko spend such thing change ndi Venda but last year ndiyo nenda to fully in Pretoria then ndakona over Pretoria I think around this time August ndakona tuwanda ya Mafikeng okay so the reason ina kore ndinga fuchera ngena dana bloma pano ndinga ore ilazo inamba zori like pano washuma zo serious pano washumio and then ngeve ndani fonga abantu bane bakozama upusha o movement waso uri bathu bashume ndi bapio matana ngatoma menche na ore anoni akozama ndadzo tere ala kana capable boys bashuma lawan ngamman nabo JR player nanyi nabo Racha
Yeah. Yeah, va shuma lavana. Uvo kushumiwa. Okay. Na Brazil hey, Brazil has chipedza studio. Ngombesa washumiwa nawo afana. No, shimana Brazil. Funny enough, Brazil ridzula rothe 24/7 mara. Ari tushuma. Ngombesa. Ugo tkomelwa. Awuna muthu anakochoma. I feel like ngina la watu, more especially na huli ne. Huli ndiye ane muthu anenge ari ndiye best friend yanga. Ngombesa. So I feel like aribonanisa heyo savo bathu. Aribonanisa the artist and chifhinga chote rerothe. Ona sadzi choose. Dzinodzora mangu kuita muzika. Riba ro chilla ri kwamba maybe business kana ri kwamba zvimwe zvithu zvine zviyela na muzika. Zwithu zvine magenga dzula ba kwamba zvo. Ari nyakodziva uri unongopatana ngamini sadzi DJ ozoti. So zvine ri ngava ri kozviita buchiloni. Beside uva ka music. Yeah, so yes. Okay. So namba mwa madzina manje rizvo tsana into. Na station. So niyo ni fa zvino in closing ti madzina. Madzina matano. Ti? Na afa haya madzina 5. Ini ngoto mechira one from top to bottom. Okay. It's simple ngamanda ai. Amba. So ngoni fa una Guzba ti? Na JR Player. Na King Ru. Na maitele wawo na una Rems ndombechera vatu from top to bottom ndasedza mini kushumira kwavo ka industry kushumira kwavo randi to zvive spice za uduri ani aba blind nare nyina Guzba King Ru maitele wawo JR Player na una Rems ndosedza mini zodoti okay irandi to va ngocheka ari blind ari blind kuti vantantangi ngote abantu vote I feel like vaya ifan ndidova veya in the way nena kuzotodanga ene yeah mara ndidotaluchedza uri why ndiko vaveya so ndi multiple choice auna chipinga cho taluchedza ngosoko right vote va divudziso ri why ndoviwa number 5 ndoviwa number 1 ziva sifema because vote va deserve vaka number 1 vote vatu usika ye podcast kai vakudzira 1 to 5 number 1 ngoba mbula wote maitele wawe cause ima ndo pa reason after ndo I reason the after okay yeah number 1 maitele wawe ne number 5 yo number 2 Guzba ono you want what the split sheet adungwa mame number 3 Ru number 4 una Rems Major Player utara number 5 hauna ni doni mwambo of the war number 5 okay number okay so here's the thing angofe como na imani za tarchedzi na ne wori minute next time ni chibuya niwe ni ambori why ala tuna why niko hala nei aber Jose hapa ndichitobva hapa ndingatonchiwa dzoro kolera zvikidi hapa ndombuza ritsa tutantu richitopedza kukata ini kwambo reason yazipiwe then ideas ngofune ndombuza vatu ri all mtu offer JR Player nchila era zviyambe zvino uri ndondisana magenge here's the thing mara unoona mini top 10 ya channel O ave vamwana reason yavo usokofi number 10 makazi tizvino apa ndina platform here ndingakono ndina chance cho ndikono explain uri why ambani ridokata it's fine erandi yapo ndiri number 1 ndi maitele ne nanori cause yeah ndiri maitele cause maitele oda ndiye mtu ane over Venda in terms of fashion ne yeah over Venda ndiyadori kamepe ngompesa ndiye mtu aitori vatu kana vaVenda vazvi vona ri suzviyaiteya apala petu ningasvika ngompesa vatu vaso ningarola navo ngompesa ndari number 2 ndari Guzba ne Guzba ndifuna the way nyamwala ngayo ngompesa mwana di split sheet ngomba mina
ndifuna the way ni angwala ngayo in a sense yori ungwala hish beside Venda ndakachava zviri nisongo explain bona ni bosoko niko zamo justify uri why jar play amchira atukango justify uri why jar play amchira okay niyo justify why my tele wa number 1 tinyo songo chimta jar play wa roba munhu wa play ba ifani as I said how what deserve waka number 1 mara unamtiana kuti wamchira at the end of the day because ndikoti wa park and the jar play umbesa so Guzba ndifuna the way ne angwala ngayo na number 3 the Ru she has been in this industry for less than 12 months mara so zone onozo achieve no break up na to banji 12 months ai ma ingamba achieve bini kwamba achieve in terms of career yawe onovula mavoti ane zwi a konḓa uri muthu a koto bvojena kha industry azwiite zwona vhathu vhane ni kale uvula mavoti vhathu vhaṱuwa ngomba mini ni I can no kasha you so explain mara yet pand yeah then number 4 ndari una Ramsey tingasitwamba zwinji ngaye ne but na una Ramsey ndifuna music wawe ne uamba na nne ngomvesa ne ni muthu ane ndi amane apfa chikuwa ini ngomonda umbesa so ni muthu ane ndifuna ya lufuno umbesa so una Ramsey uamba na mbili yanga umbesa music wawe namse ndi said kana una chonje baby chonkwatisawo ndatechesa muziki wawe ndi apfa uri ndi sharp kila chacho funa ni chani kwatisa ha ndi ola ubufuni ndi pio ndi ola aba manager wanga so ngumbula nditenda kumumbula nade ndikumbule oitani ili adfather ndazipeza chiteweka bra akona the jar player waimba umbesa toimba zokuma umbesa so rapira abangwa bana bottom no mwana mo sazo ndambazo mwana mo deserve waka number 1 kaya bathu bothe mara mwana mo ka lane yawo umbesa jar player afani na una Ramsey afani na Maitele afani na Guzba umbesa Guzba uto rapper zwezone rapisa zone jar player to imba u blind kwemba umbesa una Ramsey uita zote umbesa so Maitele utotamba nga maipfi unga racha umbesa mara yeah this is okay watu arano ipatine bona it's a good thing mara aringa chekata mara nizongo chuo iwadi free babu so in closing ndi watu vachikunya kunibuka vanibukisani zvino because also vana mana team vafonera ini kana kosi una mtu ane vachimfonera do fara phone kana do reply WhatsApp una ntu na dzigroup dzawo ne richingobuka refone nomboro vapeni nomboro dzawo ne vatu vachinya kunibuka vanibukisani email Sisera za Majesty. Unaona email? Mwana. Kane podcast ina email. Ai tuva nayo boza ukumbuka. Kusayanga personal. Okay. Email. Yetu anganye email kabe babili. Waito email over serious. Yetu anganye na group. Yetu anga photographer yash. Dili vanu komisa. Email ruenblvckzee@gmail.com. Number phone is 079. Namorobona ruencandice@gmail. Ruen Talita. Ngombuza zaru. Nazwati. Kati naza wabukini bora danere. Ndachi wabuka. Nachi bangwela ka email. Ruencandice. Hana to phone personal. Zondo thought. Okay. And the number phone it's 07942130333. Design. Wadona mtwana do watus. Okay, and then unokunya kwenye stalker social media watu basanya kukwatisa ndile ndi the Majesty basanya kufona ndi the Majesty imwe ndi ru__ arandisakaki imwe ndi @Blvck Zee BLVCK ZEE. Okay, hi guys, it was a nice one. O confirm achede dzina zimu confirm ka imwe episode so rane ritwe rinisene pa hey imani richikadita ntuti actually likadivana ndayo ndibusozori nani kupefuma pano mlova ngamadekwana ndi ngotuwa ni kwa Jozi also
iyo ni kwa Venda and then ngorero na uya futhi next week futhi izwi azviniiti into nine I need fin call off but also chimwe theni chiva nendirani because also ndo zvori I feel like you were too attached to music wampura kana miniwe so la zvichiita zva accident yavo ini anizvumbira chimwe theni go travel or ish rufulo mpura ro rumbaisa me because I feel like nachifuna muzika kana dzi bedtime stories beside yezo mpura olova kuti yonzenda track nga Monday masikodiso ngombeza mbele yanga ikadiwana na mungu ndio ndo mufuna ndio ndachimfuna blind sekoni iko bro wala maficha mara beside yezo ne mpura to ba character mama ngombeza wangosea nini ndiko yaka mufura ya ibezitu zifire zo otuonazo angotuonazo zione so nizongoza mu kwa manager uri mudziwane ankupindura angasipindura ndotanga naye mlova ange Alex mara ringwamba ngazvo esa mara yeah so that kadaba zori uchimbira no so I only that fear topindwa mbudziso ri netiyopi arazoita zvoite ma Kingsley ngombeza arara rikubva zvino so hapi rikuwana accident rikufaya zvoite ina demand iti okay zvidova zvoite ngombeza cause rufuni ungasirutibera ara rikuda namusina zawana accident ungazikoda kana sokowa ara kupinda namusindidwa landlord ngoti yovaya ndovaya ngombeza so zvoite yaso so hey okay only pinro rodinga manda ngandani apati ya fire yoto na watu ba so guys rero to see you on the next one nga imwe vege futhi abadebete zvawo